Kublaya pi baro. Kani kadai kadudashan Meghalaya bangi pedang sengabhai pi baro syakatuk kubor mentaga janmir. Shwaban pai shiki kubor ngini ped ikimat bokongsan. Shimti Ujjoti Raditya M. Sindhya, Complementary Nakabenta Katanat Development of Northeastern Region. Shen, unlike Kakenhun Nagajala, Hapo Kajinglam Kmat Complementary Rangba Shadeli, Banyakran Halor ka ILP bat Kajing itu ya kaktian Khasi bat Garu. Penkut kipulit karibhoy ya ka sleeper cell jong kaseng HNLC kentu ka sorkar jela ya ka HNLC banwan sya ka jingi keren. Kajing syakrem kaseng NPP hak election Lok Sabha kanam kta ya kaseng ong usambut menteri rangba usniaw bahalang dhar. Bat ompat la ban pendep ya ka surak tura dalu mat jing ke sorkar halor ke jing slam kadi ke projek. Kikubor ki babania Ujjoti Raditya M. Sindhya henne kasngi ulashimti Complementary badai kmi ya katana Development of Northeastern Region lani dona. U Dr. Majumdar ubalong menteri kena hapo katanat dona rengkat bat ki ofisar rangba jongka dona kila pediang sengabhaya hadien ba ula shimti ya keni kakam u Sindhya ulaya kendu ya ki he ofisar jongka ni katanat na kabenta ban kmi bania ha kabaya day bat ki skim habaya kren bat kilat pathai khubor u Sindhya ula ong ba ka jing shimkhya ka sarkar ka long ka jing ya lenti ka bathamai na kabenta ban kentio ya kathan hi baro ka wei. एक मौका मिला है सेवा करने के लिए और उस सेवा भाव के साथ सुकांता जी और हम दोनों तत्पर होकर उत्तर पूर्वी राज्यों की सेवा करें. Hadien bala thau ya ka sarkar ka bathamai jong ka sarkar pedeng ka kenhuan nagajala bala lam khmat da menteri rangba u konrad sangma shen kennet chanong ba Delhi na ka benta ban pen kan mau ya ka sarkar halor ki jingdawa ki badang sa teng jong ka sarkar jala ki ba kentup ya ka jing pentray kam ya ka inline permit kumchu ka jing itu ya ka ktian Khasi bat Garu. Ya kani lapen pau da usambut menteri rangba uba presiden tensong ha ka jing alang bat kinong tho khubor henin kasngi. I think we will go again to Delhi. We will be again meeting the leaders, Prime Minister and then Home Minister and other ministers in the Government of India, refreshing again the memory of the pending issues like ILP and then like the inclusion of languages and also any other issues which is important for the state of Meghalaya. Kipulit karibhoy kilala ban penkut shisendon ya ka sleeper cell jong kaseng Henyotrap National Liberation Council HNLC kabala sedang ban trekam haki benta ka mau hati umroy jong karibhoy bat haka jela hi barok kawai hakabaya day bat kani kipulit kilayo ban kem ya kidukhat kaseng HNLC kata u Saifrang Paul Pariat bat u kitbok mujay kiba nakasnong ummat bat u Barnabas Lengdo nakasnong kendeusu. Lakeno bakini ki balasya kem kidai ki badon kti hakikam dawa pisa na kabenta kaseng HNLC bat bernyam ki brio bakin siu pisa sya kate kaseng hakawai pat kaliang usambut menteri rangba gajela badai kmi yakikam po yeng uba presiden tensong ula kentu ya kaseng HNLC bakan pensenge no yakum kini ki kam pentriam bat banwan sya kami chinga keren. Its own course. I will not say anything on this. Let the law takes its own course, but my only appeal to any concern, let us not continue committing any illegal activities or criminal activities and come forward, work together with the government, work together with everybody for the safety as well as for the growth of the state.
Usambut Menteri Rangba Gejala, bat ubalong unong yalam kaseng NPP, uba seniau bhalang dhar, henne kasngi ula ong bagajing syarem kaseng haki election Lok Sabha, kabadang syudep, kanam kta ya kaseng haki election kibanwan. Halor kacing hiar kaseng NPP, ula ong bakaseng kan sawan pai biang hakop buar bat bakan le baha haki election kiban salong ha Gejala. Now, MLA is different, MP is different, MEC is different. Don't let us put our one thing to the MPP. Kung balay kung mamimay biya na mani, dielek mamimay yung imig mo sa tao. Kung kita kaya baro ni, kami kalau dingin kita tu hasil tu election. Kalau aman long to kan don scoop yang pilihan krisis nak mana nak ke UDP kan sesuai bah, MP kan sesuai bah, baru tu berarti kin push marten. Unong mikmat kaseng VPP na North Shillong, uba Adalbert Nongrum, henne kasngi ulaj ujor sya ka Meghalaya Lokayukta, halor kajing bombyang kajing pentrekam ya ka Sobhakya Scheme. Haba penpau hakilat pathai kubor, uba Nongrum ula kmi lenti, ba ka Meghalaya Lokayukta, kan chimkia ha kabayadei, bat kani kajing ujor persya yaki ofisar sarkar, kibadan kti hakikam bamsap ha kabayadei, bat kajing pentrekam yaki scheme kibalawan lengba ka sarkar pedeng. Kalau kamu bagi radikal lepas terus, kini kita kecil semua kita berada khidmat do. Kalau bangis kem ka Lokayukta, apa kajalam jom chairman buat ki way part ki benches ki ba deban sini ban charge hadir menghadapan lodge yang ni komplain, nangis kem bahkan don ka judicious ke kahok aku bang kimintingan yo pabadai omong tak kecil mentua jonga dekam tamu nak benta kejela. Watla kalaya hadu nyosnem nadu balas dang kacing siang ya kesurok jongka tura dalu. Ya kani ke projek 4 syamlala ban pendep hadu mentah. Ya kani ke projek la IT Syaka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited nadu usnem arhajar khatpra hakapor baka sorkar MDA kala shimti ya kajing sensyar hadien ba lakmi benia ya kani ke projek usambut Menteri Rangba badekmi ya ketanat PWD uba Prestun Tensong ulaong bakani ke projek kala ya kendu jing kentup hakabayade bat kajing thiet jaka watla kesurok Tura dalu kalong Shibenta jong ke National Highway 51, Henry kalong ke surok ke Basniu Tam Hagajala. The NHIDCL has already reported to us. They have updated that the survey is going on, and then the committee from East Khasi Hills under the chairmanship of the Deputy Commissioner also is very active, and the review meeting in the level is being called regularly in case of any land issue with the landowners or with the right or with the HIMAS, whatever. Kaol Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association AMSNSA. Kala aipor khatsan sngi ya ke sarkar bakan pentre kamno ya ke tulop ke bathamai ha ke ba kala ne menta la prasnem kenti bat kani ke senjuk kala berngem ban penlong da ke chiyaki la da kamla ban pen urlong ka kong Jennifer Sendrem ka balong ke president ke senjuk kala ong ba la yai pen kan mau bat ru la penlong ya buon ki jingalang bat ki bor ba dekmi chong ke sarkar jela ban pen bed ya kini ki jing kala ya thu ru ba na kalyang Menteri Rangba ula pen bana hapo ka dor bar mang tingka halor kamang pisa ka bathamai ka ba arpholai klur tingka Henry ke jing pen kieu ya ka tulop kan saya chakman waiting for so many years, and 15 days down the line, if they have provided us with some facts, they have provided us that enhancement, then we are not going to do anything. But if they are not listening to us, I think we have to also take another options, be it maybe we have to do some strikes, or we have to go for hunger strike, etc., etc. Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District
Henai kasngi kala penremjur ya katanat ka kot ka khia hadian ka jinglap lengba ka right to information RTI baki don hadu shispa khat artali ki pus hakel leng ki hospital bat sub center ki bala shutung sub klem da pen bana bat klem khot interview u president ka KSU South West Khasi Hills district u ba forward man nongrem uladawa na katanat ka kot ka khia bakan pen sange no ya kani ka chingthung kam sub bat ban pen long da ka chingthung kam hakrukom kabajanai Kosong worker ulah satu kumas posnem unyo ekta status kum ta regular kosong worker at least nakala jok sokar kala day ban dapat di advertisement kala day banda khod da interview knan bagi sama ki balak biang kakaran pule bagi ba ki bom padan ya ki bom pad ki sama ki bom padan kam jam ki yo ya kala ban appear ki interview ban tap ki post ba compare yo mano compare du mano andai ba lalai unta kalong bagi sama bagi hot ban yo kam yo jam ki yo ban rong hagi ki post ki ba kum shibanta ban rakhi ya ka lingkho jingdap shiphausnem ka Bethany Hospital Outreach Nongpo henne ka sngi ka lapenlong ya ka jingakop draw jingdro hapo ka te ka chaka sumar hakani ka program la wan yashimbanta daki khna school ki bana ka thai nongpo hakabala phya yaki hakilai banta kata ka lovo upper bat ka secondary kapang pedeng jongkani ka jingakop kalong healthy habits and the effects of drugs kinong yashimbanta hakani ka jingakop kin yo pedang daki khusna pisa rengkat ki mementos bat ki sernot ka Saint Saviour's Secondary School kala rakhe ya ka chingdap ka ba arpho sansnem da ka ba play ya ka higher secondary section henne ka sngi u kongsan hakani ka sngi udai Father James Anderson's Emily u balong u mission pro curator jong ka Nongstoin diocese ha ka ba ula banchur halor ka chingdan kam jong ka pulie puthi ban pen kala ya ka jing im ka yeng ka sem ka imlang sa alang bat ka perthai hi baro ka wei Kaching penkre na kabenta ka Meghalaya Games ka Bahnriu jong usnam 8,000 arposan ka banlong hajawai bat hawa ya jer kadang ya chaprang kakenhun jong ka Meghalaya State Olympic Association MSOA bat kiwe ki senjuk elekai hennen ka sngi kala let yu kchat ha West China Hills ban pentikna ya gijakai elekai bat kiching don kam na ka benta ka ni kalempung satang khandiat banai badang sa ka sarkar kala long ka bala penkre ban sedang ya kaching te bat ban penbha bat pentikna ba baro kiching don kam ken long ki babyang hashwa ban sedang ka ni kalempung mentangin pet ya kajing long jing man kasun beneng hanong ba shilong kajing shit kalong arphon rio point r degree celsius bat kajing khriat kalong khan nyo point sun degree celsius kajing sngam ka haw kalong rio pho nyo na ka shispa men step bat nyo pho rio na ka shispa janmin kajing hap slap kalong 0.1 mm kala bandon kajing hap slap bat kajing tiet uperthat habun kijaka Shwaban poi shaka bakut jong kathup khubor in ya pet biang sashisin yakimat bakongsan. Shimti Ujyoti Raditya M. Sindhya kum Menteri na kabenta katanat Development of North Eastern Region. Chen unlike kekenhun na kejela hapok gejing alam u menteri rangba sya Delhi banyakren halor ke ILP bat kecing itu ya kektian Khasi bat garu penkut kipulet karib hoy ya ka sleeper cell jong ka seng HNLC kentu ka sarkar jela ya ka HNLC ban wan sya kejing ekren Kajing Syarem kaseng NPP haki election Lok Sabha kanam khata ya kaseng ong usembut menteri rangba uba sniaw balang dhar. Bat ompat la ban pendep ya kasurak tura dalu mat cing e ka sarkar halor ke cing slam kani ka projek. Te paralog kat tu ngila poisya ka bakut jong ka thuk khubo jingi menta ka janmet hadu bangin daya shembiang bat phila shai kasngi khublai phi baro